Projekat Kad žene vode druga faza, kao što mu i samo ime kaže, je druga faza projekta koji smo prethodne godine kreirali, osmislili i implementirali, koji je obuhvatao više od 20 žena koje su prošle edukaciju iz oblasti ruralnog turizma, e-turiste, to je portala e-turista, marketinga i ostalih stvari koje su im važne za bavljenje seoskim turizmom. Ovo je samo bio nastavak tog projekta u koji je ušlo 11 žena koje su žele da dodatno ojačaju svoja znanja, obave studijsku posetu jednom etno domaćinstvu na Staroj planini i vide primer dobre prakse i dobile su mogućnost da dobiju opremu u vrednosti do 150.000 dinara koja će im pomoći za unapređenje svog poslovanja iz oblasti ruralnog, odnosno seoskog turizma. 7 žena je podržano ovim projektom i mi dugujemo veliku zahvalnost Agenciji Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women, koji su danas sa nama i koji su nam omogućili da zajedno sa gradom Zaječarom realizujemo ovaj projekat.